enende maisio sia kabete chenyani na valaini na metoma ila sikimani changelani kauntini ya Masaku na maende na kwikala na vya wa kuvitokwa ni nyamusi aketheka ila mekwisi kwa ni mbiti na ila siende kulola isioni isusi vitukia ngite sio na indo kuyanana na mwene kivila wangela ni Jackson Motesia nikana nyamu isusi dhietwe si vitukia ngite sio na indo valayu menda mavisa maa muvya kusuvya nyamusi aketheka ni KWS mavike kisioni ki na kwike ya meteo ya kuveta nyamu isu kati wa mawikalo ma enende uyuka evindani yela enende maende na kuteta muno kumana na siko sia indosio kuvitukiwa ni mbiti isioni siki vathokanyo ukamba wa Masaku na Mavoko. Daniel Mwangala nilivota wito kuma Masaku. Mwene kivilo elesekana kwa evinda ya miye tatu methi ito maende na uthino ni na mui muthemba wa mbiti ila yu mini nito uvithukia indosio na kuyangiti isioni siki vathokanyo kivo kiametuma na isio ingi enda kwa asia twithitwe otondu tuwetete na musi aketheka si ututhinia umuthi kuicha ni nete wa mutu yumwe kwake na inethi aita wa John Musau wa Mwema bakabete ithio wa si ya kamete ethi aligila ngiti ya German Shepherd nengi akikamba na nekulia KWS batoneka matone na matona ukozita ndola mai wangite nundu ngite yetu meyonga la matanya muile ingi na yalega ina mwakitheka na nitwezeka natika kwa tenyamu tiko wa nithina kwa utwe magulia matone ukozita kutu ngite nikwetha yuta yuwa isia no tenewie ni nakwite kana no tenaziogie tewa enene te mbui kuona indo mbingi kune tu kulia matone kwate ni ya nikenda maete ko nitu ready to monie kulate suspect ito naenda si ina musie yuni maende yana kwika ila muvea wa KWS nikenda wose matambi mametuke na wiki ya meteo kundu kivathukanyo nikenda kwikithia na mwisu isi avetwa mawikaroni ma NND na metuke ila itonekana nundu yu siende kwitha sie mwisio kwa siana sio NND ni meikala na wia mwingi vyo yute lati na wia mbiti ni nozie kana ya jamongo ya kuwa kendo saa 12 mbiti yezu ko yongite na iya sindu ila ingi nitiona no ya ile ukako kwa uni tio kulia KWS batoneka mose atua ya wibetanga kisione na ithie twireti neta mutongo ini matethesie na mobilization tupete sindu isu na tumaitu some thiondu sindu isi ilo dili wacio kuvikia vu kana kamwe kaminito vithukiwa ni mbiti isu utalo munene wa indo minito vithukiwa omavisa ma KWS maende na ukulwa kweka uthukumana kikono kwa unape miao kana kila chalani etwe ithie tukifuata no kenda kwithia ni twakona wiosinesa chambe ila kindu ki chethewa tukonia report immediately ni kwithiwa ne chao ne mbiti ni kwithiwa ne okikoyo yithi tubikite bu in time within 24 hours ni tumanya ino ni chao ne mbiti ni kwitha twaekelia mbiti iketha ne kikoyo yithi twina ni turonya kumanya ni nyamoje bayekanya maundu meba asu etha ni munda waiwa ni tu saidiana na agricultural officers no kenda wisethia agricultural officer ni wamanya mumea uyu wi flowering stage utonya mkulima ucio atonya kwikata the evaluation of iyo crop ikiwa thini wa stage yesu. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masaku.